تُہۍ مٲنِوا یا نہ مٲنِوا آز آو مےٚ پُلوامہِ پٮ۪ٹھ فون گاڑِ منٛز جگنوٗ چھُ گواہ محمد افضل چھُ گواہ راجوٗ چھُ گواہ اکھتُے وُتھرو پتہٕ جگنوٗوَن اوٚش جوان زانی نے مےٚ چھُ خواب ونان أزیُک بہٕ وَنہٕ تۄہہِ اکھ جملہٕ دوٚپُن فقیٖرن فرمونَے ببن فرمونَے مےٚ نِش ٲسی یِوان بڑٕ تہِ تہٕ سِکھ تہِ مےٚ چھُے تھوٚمُت پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ کلس پٮ۪ٹھ اَتھٕ یُتھ نہٕ سُہ نقشہِ قدم ڈالکھ تٔتھۍ پتہٕ کٔرِتھ تۄہہِ کھٔژوٕ نِندٕر نِندٕر کھسنُک مطلب گوٚو دٮ۪ماغ گوٚو اورٕ یورٕ شاید تِیا تلہٕ کتھ کٔرِو خۄداے فرماوان مےٚ چھُنہٕ زانن والیو بغٲر کھوژان میٲنۍ خٔشیت چھنہٕ زانن والیو بغٲر کٲنٛسی أسۍ پرٛژھو حافظ ابن کثیرس کُس زانن وول أسۍ پرٛژھوس کُس زانن وول حافظ ابن کثیر جوانو تلہٕ سمجھ تو فرمان اے انما یخشاہ حق خشیتی العلماء بہن تتھے پٲٹھۍ قاضی نثار اوس ونان اجازت چھا حافظ ابن کثیر لیکھن فرمان اے انما یخشاہ حق خشیته علماء دپن امہِ آیتہِ منٛز درٛاو مقصوٗد خۄدایس کھوژنُک یُس حق چھُ سُہ حق چھُنہٕ عٲلمو بغٲر کٕہٕنۍ ہٮ۪کان ادا کٔرِتھ حافظ ابن کثیر لیکھان خۄداے سٕنٛدِ کھوژنُک حق چھِ صرف عٲلمٕے یوت زانن وٲلی یوت ہٮ۪کان ادا کٔرِتھ دپُس حافظ ابن کثیر یِم کم زانن وٲلۍ چھِ یِم چھا کِتابہٕ زانن وٲلۍ یِم چھا مسٲیل زانن وٲلۍ یِم چھا تفسیر علوم الحدیث زانن وٲلۍ فرماون العارفون به العارفون عارفون گو عارفوک جمع العارفون به فرماون یم خدای سند عارف آسن تمے گئی علماء بچس پنس آل حدیث بٲیس ونان بسس دپان شمس فقیر عارف خدای سن حافظ ابن کثیرن دوٚپ خداے اگر پہچانن چھو تو شمس فقیرس پرژھو عارف چھُ یِہوٚے عارف چھُ کُس بُتھ بوٗزِو تمیُک واضح لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بالصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى فرماون کیٛازِ کہِ عظیم قدیر علیم تہٕ کمالٕکۍ صفاتو سۭتۍ متصف تہٕ اسماء حسنى سۭتۍ موسوم اللہ رب